Sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma tena, sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma tena. Masalu, vuka njani? Siyavuka ngicela phela ungamaswiti lokudla amabhiskiti esentsha i-10 manje le-10. $10 sengaze ngitshintshele i-$10 ku-5 rand sure. Masalu iyendayo kodwa ngingakwanisa ukulinika even bye bye. Ukhona lapha ngithi. Ya ngisebenzela la. Kuvele khona lapha lenza ngokwani. Thina siyakha izindlu. Yebo. Siyakha izindlu. So iweekend kwena izindlu liyaqhatsha. Siyaqhatsha. Hawo Dakaboy sebafuna abantu abanjani? ODakaboy abantu abavuda. Noma nje. Noma ngubani. All right. Okay mfonelisa mfana wami. Masalu. Ngithanda umfonile. Hlahle nganani. Go. Hello. Hi. Hello. Hello. Zwana. Vuka khathesi ugijima ube khathesi umsebenzi kulo msebenzi la gijima khathesi vuka. Umsebenzi. Khathesi gijima. Umsebenzi ukamani manje. Buya wena ngambuza kuningi. Aw. Mayazi. Sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma, sebenza shaya ingoma. Khona ufika khona lapha kudala kunini ngufone lokuleni. Laliseni. Uzadla ubuvile zadla ukulala uthi kuyaqhathwa lapha. Khona la. Wena laba bantu Khona lapha yini. Wena bona ubaba lo mude lo le helmet emhlophe lo. Uqobo sokona ngoba yena lo. wengikajani lo madam. Uyaqhatha umsebenzi wobho khona lapha. Yebo. Akuza zizwela khona ngale. Akuhlohla. Hlohla umuntu esemsebenzini uyahlohla. Filimon. Ihloka faka lapha ekhadboxini. Why should I cramp my style ngoba kuthiwa ngiyaqhatsha? Cramping wathi akuhambi ke levuza. Hlohla lapha. Ayizanga le. Sebenza shaya ingoma, Ithile besiyasebenza, sebenza shaya ingoma, ithile besiyasebenza. Wakithi seselibonana mntana. Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Kumbe ngenze so asora. Yini sicilile. Yeah. Mtshela wami. Anti ngitshela ngumama lapha. Uthi khona lapha ngathi ngiyaqhatsha. Lapha sinoDakaboy abaningi siyaqhatsha. Yebo. Kakhulu sinoDakaboy. Kuphela. Kathi nisebenza ngani lapha nenza ngokwani? Thina lapho umsebenzi wethu baba sakha izindlu. Siyakha izindlu siziqale phansi, siyakha izindlu oyakhe yakwehlula ukuyiqedisa siyayakha siyiqedise. Siya extendela abantu izindlu. Siyakwanisa ukuthi sikuthengisele indlu esiyakhileyo thina. Ufake half price and then enye ubusubhadala in 6 months or more depending ngesikhathi esebesivumelane ngaso. Ukuthi ngiyayakha indlu niyiqede. Umuntu abesebuya ethi singayifuna nithi ayibhadala nje khona ubusisithi gaga 6 months qedile. Gaga sokuphela. Yebo. Kuthi nje ngubani mtelo? Nini ngithi kangirenge. Dilisho lo mtelo. Angilisho. Akuhle. Nami ngilidewele. Akuhle. Manje ioffice aninayo. Ioffice sila ikhona eYork House. Number 606 ku60th floor. Yebo. Ukuthi akula nje ukuyipurchase inyana kuna mfike mfaka kuyitafula ngibe busy ngama computer kumbe lapha mntana umsebenzi ulapha lapha yikho esifuna khona abantu abasebenza oDakaboy abantu abazavuka udaka. Mtelo wami mina ukuvuka udaka. Udlala ngesikhathi sami. Mtela.
Unlock your dream space with Protabs Enterprises. Are you ready to turn your vision into a reality? At Protabs Enterprises, we specialize in creating dream spaces that stand the test of time. Whether it's a dream house, a commercial building, or a stylish mall, we've got you covered. wona le mangudengela umsebenzi omyala umsebenzi mina ngavunyela ukubulala nyabane ngithuba uvuna ukubulala nje ngudengela umsebenzi wona sawungaphindi ubuye kimi lapha lema